Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पोलीस स्टेशन ते झाले म्हणून अरे 21 झाले जायचं झाली 21 झाले आम्ही गेला ते आवले ना झाला आणि लँड एक्वायर झाली त्या पोलीस स्टेशनाक जायत वर्स जाली आता तेंगे कितें रायट आहा तेंगे कितें आहा they have to go to court and determine their right. Maybe that a land acquired, acquisition has been, money has been deposited, could be anything. That they have to determine. And once that is determined, they will be able to fight for their right. But in principle, this is a police station. There is no question of any irregularity. महिला कुठतरी so any area बिकिती I don't know by heart. Land आडी आता गेला. No problem. पण पोलिसांनी सांगला की आता ते ओन्ली की ओन्ली कंपाऊंड वाला क्लिनिंग करते क्लिनिंग क्लिनिंग आणि आमगे ते केस चलता टेनन्स केस जाता 6 months केस चलता आणि आजपासून ते केस चालू आहा आणि ह्या दरम्यान ते पुलीस एन्क्वायर लावले हांवें तांकां म्हळ्यार तुका डॉक्युमेंट दाखोवन आनी ते आमकां कांय दाखोवन तुमकां कोण गामून चलता आमी टेनंट जायन ते आमकां एश म्हणटा कोण गामून किती जमीन आहा थिंग गेली ही जमीन आतां सद्या आख्खी जमीन ती 3,25,000 सगळी जमीन आनी तितून 9,800 तेणे हे पुलीस हें कोत्ताय पोलीस स्टेशन हय पुलीस स्टेशन ते म्हणटाय तुमकां कोण म्हणटाय ते हांवें सांगलें आमी तेन्ना आनी आज पासून आतां 100 वर्सां जालीं सुमार आमी तितून कारभार काडटाय तेन्नाच आमी